Kapisanangan to insanan, ako kuro abal da kayo tadabay na, alan sandat sansonong olidas ko ngawi kya. Bah, kano, tadabay na, misingilot ako, uhu it suang do unit turu, omitay tangwasi. Okay. Okay, pagulo po, sumang takaw sitit, set induksi kya. Set induksi tadabay na pa nga, isa suniba, kakamay da punti. Bah, long ho kya. Insan tadaw, minananam iyo do kudo songguas punti. Santaw na nandat sumuni, pangwa na dido tulay punti. Tataso na diyo do kudo sopo punti, panahak doho. Katuladan ki odu, kangku daw. Bah, ulun ako na duwa punti kya. Ka, diyo do kumadoho. Nah, napupusan na dit suniba diti. Oni bakon, harut paguhatan iti. Nah, harut paguhatan. Nakuruto harut boros tinobulaw. Nah, okay totoo dot it penuatan do suniba diti harut pipiro boros di obulaw kya. Nah, osimbar toko diti paguhatan it kalim pupusan do pambalajalan diti. Okay, kano gumuli kagut suang. Okay, pambalajalan PG ka. Nuno PG. Iti nauhu pambalajalan toko tadabay na pamoritan ginumu kadi. Ano community pamoritan do ginumu? Ba, kano suang toko sitit. Mangilot kumayon daw. Pamoritan ginumu. Napanga iso boros igunon mentok manuku do iso-iso ahal. Megaldot pamitanan kambal diti. Manukat tusi ka. Teko gula. Sumusuhut. Popimbangan do boros ngaran koizay mentok poposiliw prasangaran ipapakito do ginumu kakamot di kamayon. Napain kuro dilo. Okay. Okay, pamitanan harut isa gambar hitit. Gambar do tayam. Ano tayam diti? Iti na pa nga ngaran daw sapi kya. Sapi. Nunodot pamoritan ginumu di kasudong mentok to sapi. Suang do gambar diti. Songinan. Katapot. Okay. Iti na pa nga songinan sapi kadi. Songinan na pa nga pamoritan ginumu. Sapi na pa nga boros ngaran. Sela da kapitoning iti boros. Kajadi do prasangaran. Prasangaran ipapakita do ginumu. Okay. Pero do sapi to kita do kayo iso. Tadi pamoritan ginumu daw songinan do sapi kadi. Ortian kya. Okay, kana sumusuhut. Kagumuan boros pamoritan ginumu awonsay mantad ula do kakamot dinakumoy. Ula na pati nga sifat daw. Kawawayo do kakamot. Okay, pamitanan do gambar. Okay, totoo iti gambar harut tali harut kinutuan. Kya sayur kangkong ka. Nah, ano ula daw ti. Nah, okay totoo do kangkong dinawangkos kadi. Kana ikat. Kamayon na pa diti pamoritan ginumu do gambar diti na pa nga songwangkos do kangkong. Songwangkos kangkong ka. Iti na ula daw. Kagumuan boros pamoritan ginumu awonsay mantad boros panukugulu son. Megaldo sambabo, sampuru, sonlinsaw, sanggalas sesuai po. Harudo kawo boros pamoritan ginumu di kaampay. Megaldo pamoritan ointob. Imo muguna do numbul. Megaldo buk. Pamoritan au ointob. Imo muguna do pangadang toy kabuburuan. Megaldo white. Nah, iti no katalinahasan kamayon do pamoritan ginumu. Alansan do orotian ngawi kya.
Bahkan ti lembus toko pembelajaran di sumusuhut. Sumang toko si ti kawa pemerintahan ginumu. Pero kawa pemerintahan ginumu dinailan toko ditinu karena intang toko kagu. Oke, kawa pemerintahan ginumu kiwara duo. Oke, isa na pa nga ointob, isa na pa nga ointob. Oke, ointob na paditinga mamaguna numbul, mentok papa kita ginumu do kakamot di kamayon. Ointob na pa nga mamaguna do pangadang beburuan, papa kita ginumu kakamot di kamayon. Nah, karena to pisuayan diti. Oke, intang toko sorry sa isa. Oke, kawo pemerintahan ginumu do ointob na pa nga. Nah, haradat pira book to kita do kayo city. Haradat duo kyo isa duo. Antati pemerintahan ginumu na pa nga right sebagai do duo book. Sumusuhut gambar diti gambar tawadak. Pira tawadak to kita do kayo city. Intaba isa duo telu apat apat tawadak yun. Jadi mantadi pemerintahan ginumu na pa ditinga haradat apat tinantawadak ka. Nah, artian kah? Artian kan? Oke, mentok do pemitanan pemerintahan ginumu di ointob na pa nga megaldo. Nah, itu si gambar do tu si. Pengkarut ako mamaray diti. Sangkadut do tu si. Pemitanan sumusuhut na pa nga tu ada lansat. Pengkarut ako mamaray diti. Sampuru lansat ka. Nah, artian na kita gambar kyo. Nunut pemerintahan ginumu daw. Penjuru bilangan kat Melayu. Nah, seradat elan toko iti kawa pemerintahan ginumu, ang toko city pemerintahan ginumu it panandatan. Kami na paditinga pengkurut kapamagunan diti pemerintahan ginumu it suang do panandatan. Nah, inta toko pemitanan daw kyo. Pemerintahan ginumu it suang do panandatan. Kita toko pemitanan harus dua panandatan it suang do gambal diti. Nah, basal tu. Oyo, angay pamalido sang wangkas so gumaw hilait kaday ka. Panandatan sumusuhut na pa nga tumilombus na mamalido dua kotak diyan. Oyo. Nah, itsuang na panandatan diti o kita toko harap dua pemerintahan ginumu it di naguno. Pemerintahan ginumu diti na pa nga ipoin ragang. Iti dia poin ragang. Iti na pengkurut ako mamaguna iti pemerintahan ginumu itsuang na panandatan teka id kababoroson toko dati kita daw. Okay. Harad kana intangay toko do pemitanan suay. Okay, harad pemitanan mentok panandatan di ointob. Okay. Sangkadut tu sino gunon di ina poposin dilo hinapadaw. Iti na pa nga pemerintahan ginumu di ointob kyo sangkadut tutusi megal di gambal na kita toko di tino. Sumusuhut na pa nga nakabali i James o tolu book komik kanangan di siya. Hindi. Iti na pa diti telu ointob mamaguna numbol. Iti na pamitanan daw. Sedadat alansan dat kita do kayo diti pamitanan arutian kyo. Gumilito ko kagod hila dumbangan. Nah, sumusuhut iti na pa pemerintahan ginumu pamalajalan toko do tadaw bay na iti na pa nga mila intangan it suang the book text bolikan anom hapadam walu anom hapadam siam. Kita toko do pamitanan suay antado sila katalangan daw kasari. Haron lagi kalaja it siribad daw ti. Muntak do papabal kabalan do kayo.
Hindi. Nah, kalapasnet pambalajaran diti, kalapasnet pinsingalaan tokoh diti, haradat kalajaw walay tahakon. Onsiyen nakalajaw walay di tinahak, iti napakalajaw walay ti onsin di buk latihan di kayo nga mila, it kalatas nanggono-ngono pa na nga mila. Nah, sumusuot na pa nga pamupus. Kalim pupusan do pambalajaran tadabay na. Nuno na balajalan to ko do tadaw do bayno. Okay. Pambalajaran tadaw bayno na pa nga kakamay pamaritan ginumo kan. Nuno pamaritan ginumo diti. Pamaritan ginumo do pa diti nga haradaw duo kawo kan. Isa na pa nga pamaritan di ointob. Isa na pa nga pamaritan di ointob. Okay, pamaritan ointob na pa diti nga mamaguna do numbul. Papakita do ginumo. Isa-isa ahal ken. Iti napat pamaritan ointob nga mamaguna do pangadangan, buburon, papakita ginumo ahal isa-isa kakamot. Megal do sansan, sambabut, sonsonggal do balatong arutian iti na po pambalajaran takot tadapay na. Kumudua na pa nga pamaritan ginumo gunon mentok papakita ginumo do kakamot ti kamayon. Nah, iti na pa nga ula daw ka. Nunod ula daw ikakamot di hirinat gunon tako do pamaritan ginumo mentok do papatarang di ula di kakamot di. Nah, arutian kan haradat sisimbar di katimpunon po ti hilot sunibadi kaya. Nah, iti nasisimbar daw. Nakruto abulo di pipiro boros, iti nasisimbar daw. Inapod abulo boros di na pa nga pamaritan ginumo. Iti nakatalangan daw. Iri-iri na pambalajaran to ko do tadaw do bayno. Alansan dat do kayo toilan mantadat video pambalajaran diti. Pansikaw to makinango ko iti video pambalajaran do tadaw bayna. Iri-iri naman tadaw pansikaw. Onsiya nakalajaw walay kaya.